I pozdrav svim youtuberi, sa vama je Gloftige i ljudi kao što vidite danas igramo sa Vanjom i sa Bokijan 2-3. S vami danas ćemo igrati Survival Games. I pričajte samo malo glasnije i kao što vidite, hajmo sa cepanjem drvama. Da, ovo je Glofting. Ovo je preživljavanje, kako bi rekao, multiplayer. Da, ajmo odmah ovdje kao neki rov brezovine. Odmah kako bi rekao neka... nije taktika, ne znam, prvo da iscepate drvo, kako bi rekao to sve da nacepate i onda da napravite... Ja ću uzeti 50 i tako. Dobro, onda nacepate i to kada napravite crafting, stavite ga i onda napravite kramp. Može ovako, prvi red ćemo ovo brezovine, drugi staklo i treći brezovine. I posle toga. Može. Hoćemo odmah po kamen da idemo ili... Ajde, istražujemo. Drvenu sekciju da pravimo. Nećemo odmah da istražujemo to tek u drugoj epizodi. Ovo je čisto kako bi rekao... I da se... Ja sam napravio ovaj... A da zaustavimo dok se... Ja sam. Nećemo da zaustavimo, zato što ne misli ljudi da smo neki čiteri. Igrat ćemo pošteno. A da snimimo Skywise ali bi jedan čit. Da, ljudi. Imao to diamantsko djelo i napravio je štit. Kao kod njega sa diamantskom blokom. I imao je također dijamantski nož. I možda ljudi pustimo u ovom videu kako to izgledalo. Hoćemo da pravimo kuću. Ekstra. Ja imam 26 ovih drveta, neobrađenih. Hajmo... Beži brzo. Čuju se zombiji. Da. Ovdje pećina. Daj Bože da ima ugalj. Tu ugalj! Imam kramp. Kupaj kamen onda. Imam kameni kramp. Aka. Evo kameni kramp, ljudi. Okej, odmah. Ja odmah cepam drvo. Okej. Amo... Ve, brate, da je drvo. Da. Kako to? Neobično. Izratno. Imam 19 20. Okej, dođe će. Uzmi za špalit. Ja? Da. Evo, može. Evo da ti dam. Da ti dam drva. Evo sad. Naprimjer, na live botu neki Hunger Games, brate, evo, hvataj. mnogo leti kad baciš nešto. Da, na live botu isto ovako vidite. Ovdje kad bacite... A nekad i ne stane, Da. To je mnogo... Da. Naprimjer, baciš jedan tek drva, leti tamo. Odleti tamo, onda tamo. Evo imam 2 seka i 48. Prva, najbolje Ivica uradi sa tim neobrađenima, ovo samo... A dobro, imam za sako, imam za špalit. Ja? Imam. Sad ću ti donati da napravim pored... Ne, tamo ćemo ne, pođemo mjesto. Gdje ćemo kuću? Ne znam, ajde tražimo. Ajde pratimo. Ajmo gore na brdu da napravimo. Pratimo. Ajmo na brdu da napravimo. Čekajte samo da nacepimo još ovo. Čekaj, ovamo ljudi, gdje smo se spavnovali. Evo na vraćam se ja. I evo ljudi, nastavili smo. Hajmo gore. Ajmo gore. Ajmo. Jel me pratite? Da, gdje smo se spavnovali. Tu je najbolje ljudi. Ja mislim. Pa nema već napravit ćemo krevet pa... To baš. To sam ja, Andrej. Goft. Možemo da vidimo... Alo! Izgaz. Evo ovdje. Da pozdraviti kanal. Evo sam, ja Mate Beočani, Major. Ovdje ja mislim da moraju da imaju villager na nekoj ravnici. Hajmo gore da je Boki. Ja imam sad jedan svet. Ili... Da, hajmo ovdje ćemo najbolje. Ja imam sad jedan svet, ali našam 2 villagera. Ovdje ćemo kuću. Gdje? Čekaj. Tu, brate, ravno. Ovdje. Ovamo samo da se pustimo za jedan. Tu. Hajmo, napravite crafting. Evo ja ću imam dosta. Mogu 44 craftinga. Ajde napravim.
sad ga. Evo, bacim ti. Da ja Prvo ću pretvorim A obrađeno ti imam drva. dole se 2 šteka i 4 šteka. Da ja pretvorim obrađeno drvo, obrađeno... Da. Nemoj, ostavi možda 10 obrađenih. To pogubi. Neobrađenih, da. Čistite u travu kuću. Sad ću, šta? Dobro, evo ja ću čistiti Stavi travu. krafting u ćošku. Evo. Sada ću postaviti, čekaj. U ćošku. Evo, na primjer, ne možemo. Evo sad govori. Ne, Ovdje vidi. Gdje sam počeo ovdje? evo, Gdje sam drži. počeo tu? Postavio sam 13. Evo, čekaj, evo ovako ću. Tako. Dosta je tu ušinu, nemoj. Ne, hoću Može još još ima ja. Nemoj, pa za početak, nemoj, dosta je. ne već ima. Evo, do ovog drveta, može. Dobro. Dobro, to je malo preveliko kuća, ali... Čekaj. Ništa ti vidi. Ovako ovdje, Anja. Ovdje. Odatle, pa sad ovdje. Čekaj, sad ću se... Čekaj, bre. Evo, ali nisu baš lijepo ova vrata. Razvidno. Čekaj, Da. beži. Ovdje ja tamo drvo ovo da nacrtam da imamo ona klasična vrata. Evo, Villageri! To. Villageri! Ima jedno sada bili. Da, villageri, ljudi, našli smo villagere. Mnogo je glupo da sad idemo tamo. Odmah po villager, to tek u drugoj epizodi. Sada da im da li ima čest. Gdje? Nemoj, pa vidjet ćemo u drugoj epizodi kao iznenađenje. Sada ću tu biti, nemoj da ideš. Ne, evo je kod kuće. Evo ga ljudi. Da, ubrzali smo malo video proces taj, znate kako. Evo posadit ću ovi. Evo ja sam počeo da... Koliko jurim se s kravama, ljudi. Ja ću pravim ogradu, vidi koliko ima krava. Jurim se ja s kravama, Vidi, ti ima mnogo jurim se krava, s ja ću kravama napravim kao ogradu. Mario, Super Mario. Ah, vidi mi tu kapu. Treba će nam pristupiti. Evo uzet ću ogradu zbog krava da ogradimo kao, znaš. Dobro, baš. Ja ću hranu da skupljam. Može? Ja ću... Pije me neko. Ko te bije? Ko te bije, Vanja? Evo da napravim vrata. Evo deda, postavimo ovo za krave. Vrata su postavljena, samo da ih... Da, postavim za krave. Evo ovdje da ću. napravim vrata. Nemoj ta vrata. Ja kažem nemoj ta vrata. To je Vanja. Dobro, ne veze. Biće tu. Može da služi za nešto. Evo ja postavljam ovo sad pravim za živinu. Za krave. Dobro. Ok, sada pada mrak. Ne znam da li imamo dovoljno. Kako bi rekli onih. Eno je ovca. I ljudi kao što ste vidjeli. Evo, ja tu jednu ovcu ubio. Ja pravim ovo za... Evo ljudi, Da, i samo da ja ovo napravim. samo da napravi i to završavamo, ljudi. I ljudi, ako vam se svidio video, vi ga šerujte, subscribeujte, lajkujte, and keep smiling, buraz. Da, i posjetite kanal Vanja Nedeljković, Mate Beočanic, Stevo Saka, naravno Glopotek i mog druga Boki 123 što će otvoriti Boki Deši Boki. I obrad družač. Nemoj me biti. Da, On je naš fan. i da, Creeper Gaming, da, naravno posjetite Serbia Minecraft. Ja idem Vanja da završim ovu epizodu. Ja ću prekravo, bre. Da pokažem ljudima kako sam ja ovo uradio. Dođite u kuću, nakučite se da završimo. Eno ga već zombi. Ajde. I ljudi, subscribe i ćao. Da, ljudi, ostavite like, share, subscribe i čao ljudi, Ćao. poz, zatvaraju se vrata, paklene trojke. Evo stavljam ogled. Ćao ljudi.